историей, традициями и уверенным взглядом в будущее. Сегодняшнее мероприятие объединяет поколения, страны и культуры, подтверждая значимость науки, образования и академического партнерства Гагаузии, Молдовы и всех стран мира. Good morning, honored guests, professors, students, and staff of Comrade State University. We are pleased to welcome you to the ceremonial event dedicated to the 35th anniversary of Comrade State University. Astăzi le celebrăm solemna a jubileului de 35 de ani al Universității de Stat din Comrat. Au venit să împărtășească această sărbătoare împreună cu noi oaspeți de onoare. Președinta Republicii Moldova, doamna Maia Sandu. Secretar de Stat al Ministerului Educației și Cercetării Republicii Moldova, doamna Andreana Cazacu-Țigaie. Rectorii universităților și instituțiilor de învățământ superior ale Republicii Moldova, Turcia, România și Ucraina. Reprezentanțele diplomatice, oficialele consulare și reprezentanțele organizațiilor internaționale acreditate pe lângă Ministerul Afacerilor Externe și Integrării Europene ale Republicii Moldova. Primarii orașelor și satelor din Găgăuzia. Organizațiile partenere, prieteni și absolvenții ale Universității de Stat din Comrat. Дорогие друзья, на нашем торжественном мероприятии сегодня присутствует президент Республики Молдова, госпожа Майя Санду, генеральный секретарь Министерства образования и исследований Республики Молдова, госпожа Адриана Казаку-Цигаie, чрезвычайный полномочный посол Республики Польша в Республике Молдова, его превосходительство Томаш Кабздей, чрезвычайный полномочный посол Греческой Республики Республики Молдова, его превосходительство Николаус Крикас, чрезвычайный полномочный посол Королевства Нидерландов в Республике Молдова, его превосходительство Фред Дуин, исполняющая обязанности заместителя главы дипломатической миссии США в Республике Молдова госпожа Элизабет Лоуренс, чрезвычайный полномочный посол Чешской Республики в Республике Молдова, его превосходительство Яромиш Плишек, чрезвычайный полномочный посол Азербайджанской Республики в Республике Молдова, его превосходительство Ульви Вагиф Оглы Бахшалиев, чрезвычайный полномочный посол Французской Республики в Республике Молдова, ее превосходительство Доминик Ваак, чрезвычайный полномочный посол Венгрии в Республике Молдова, его превосходительство Шандро Сабо, атташе по культуре посольства Японии в Республике Молдова госпожа Наито Йошино, второй секретарь посольства Республики Болгарии в Республике Молдова, ответственный за вопросы культуры и образования господин Мартин Владимиров, генеральный консул Турецкой Республики в муниципе Комрат, ее превосходительство Эда Гюч, генеральный консул Румынии в муниципе Кагул Соломон Иоанн Гавриил, координатор ТИКа в муниципе Кишинев господин Мурат Зилам, специалист Международной организации по миграции в Республике Молдова госпожа Ирина Араб, председатель Национального агентства по аккредитации и аттестации Республики Молдова госпожа Даниэла Еленчук, заместитель председателя Совета ректоров Республики Молдова, ректор Молдавского государственного университета господин Игорь Шаров, ректор университета Думерия де Жос, муниципе Галац, Румыния, господин Мариан Барбу, ректор Измаильского государственного университета господин Ярослав Кичук,
Ректор Государственного педагогического университета имени Иоанна Крянга муниципалитета Кишинев, госпожа Александра Барбанягра. Также примары городов и сел АТО Гагаузия. Директор Румынского культурного института Михаил Эминеску в Кишиневе, госпожа Моника Бабук. Проректор по подготовке кадров и персоналу Академии Штефана Челмари, главный комиссар Юлиан Кэц. Депутат Одесской областной рады 6-7 созыва, выпускник первого потока Камрадского государственного университета, кавалер ордена заслуги перед Украиной 2-3 степени, председатель Ассоциации гагаузских обществ Украины господин Юрий Димчогла, председатели партнерских организаций из различных отраслей и сфер деятельности Республики Молдова и стран зарубежья, представители неправительственных организаций, профессиональных ассоциаций Республики Молдова и стран зарубежья, выпускники Камрадского государственного университета. Выражаем огромную благодарность за информационную поддержку телерадиокомпанию ГРТ, телерадиокомпанию Молдова ОНУ и радио Молдова Камрад. Дорогие друзья, на сцену приглашается хор студентов первого цикла обучения по специальности музыка кафедры культуры и искусств Камрадского государственного университета. Дирижер хора Маврати Догна, докторантка, университетский ассистент и концертмейстер Барбанягра Наталья, университетский ассистент. Saygılı öğrenciler, misafirler, teklif ederiz. Barabar çalma Moldova Respublikası'nın Gagauzia'nın Gaudeamus-Chem Comrat Devlet Üniversiteti'nin gimnalarına. Pentru deschiderea evenimentului nostru, vă invităm să vă ridicați pentru intonarea imnului de stat al Republicii Moldova, imnul de Gagauzia, imnul Gaudeamus Igitur și imnul Universității de Stat din Comrat. Для торжественного открытия приглашаем вас приветствовать государственный гимн Республики Молдова, гимн АТО Гагаузия, гимн Гаудеамус и гимн Камрадского государственного университета.
Дорогие друзья, также в нашем зале присутствует представитель посольства Румынии в Республике Молдова господин Даниэль Младинов. Sayın dostlar, ilk sözüm kutlamak için seneye teklif edilir Kumra Devlet Üniversitesi'nin rektörü, doktor konferensiar universitar Sergei Zakharia. Primul cuvânt și mesajul de felicitare de pe această scenă îi sunt oferite domnului Sergiu Zaharia, rector al Universității de Stat din Comrat, doctor în științe, conferențiar universitar. Zaman hayır olsun sevgili dostlar, pahalı misafirler, çok önemli bir şanlı günümüz var. Bugün bütün Gagavuzya'da 35 yıl Komrat Devlet Üniversitesi'nin yıl dönümünü kutlarız bile. Onun için size bugün derim kim geldi bizim yurtumuza, kim bizi seyirdi, onlara deriz, hoş geldiniz. Saygılı Moldova Prezidenti Maya Sandu, saygılı Moldova Eğitim Üretim Devlet Sekreteri Adriana Kazak, saygılı bizim büyük geçimlikler anısına Moldova'da akreditasyon kabul ediler. Saygılı Moldova Üniversitesi'nin rektörleri, saygılı Türkiye'nin, Azerbaycan'ın, Ukrayna'nın en başka yabancı devletlerden rektörler anısına katıldılar buraya. Saygılı bizim Anacık müdürün başı, saygılı bizim kasabaların ve köylerin primarları, saygılı Gagavuzya'nın yöneticileri, halk topluluğun hem de bakanlık komiteleri, saygılı bizim yöneticiler, saygılı öğrenciler, saygılı Komrat Devlet Üniversitesi'nin hizmetçileri, saygılı emanlanmış analar babalar, saygılı bizim SBİ anısı bulunuyor burada. Bütün Gagavuzya, Moldova bu işi götürüyor. Saygılı sevgili misafirler, hoş geldiniz. Burayı kutlama beraber Komrat Devlet Üniversitesi'ne. Bize çok önemli bugün. Hepsimize 35 yıl dönümü çok zaman, çok hızlı, çok çabuk geçti. Biz burada toplandık. Hani bu 35 yıl dönümünü beraber kutlama. Komrat Devlet Üniversitesi bugün doğum günü. O bir senelik bir bina. O bir güzel bir institut gibi algısı burada çocuklara
gençlere bizim ruhumuzu, kültürümüzü, eğitimimizi açıklı. Bir hafta ama yıllar, 35 yıl içinde. Bu 35 yıl dönümü Komrat Devlet Üniversitesi'nin güzel bir jubiley. Bu jubiley kim o 35 yılın içinde kendi gerginliğini, kendi kuvvetini gösterdiği yüksek burada. Стимата Долна Президента Републики Молдова, Excelență voastră Maia Sandu, Stimată doamnă secretar de stat al Ministerului Educației și Cercetării al Republicii Moldova, doamna Adriana Cazac, Excelență voastră, domnilor și doamnelor ambasadori ai misiunii acreditare în Republica Moldova, stimați rectori ai Universității din Moldova și din alte țări, parteneri și prieteni, stimați primari ai orașelor și satelor din Gagauzia, stimați profesori și angajați ai universității, studenți și absolvenți, parteneri ai universității noastre, stimați părinți, reprezentanți ai mass media, dragi oaspeți, bine ați venit la Comrat în zi aniversare. Astăzi este pentru noi toți o zi deosebită, cu adevărat istorică. Ne-am adunat aici pentru a marca o dată importantă, cea de a 35-a aniversare a Universității de Stat din Comrat. O instituție care a devenit o parte inseparabilă a vieții spirituale, educaționale și culturale a Găgăuziei și a întregii zone de sud a Republicii Moldova. 35 de ani ai Universității de Stat din Comrat nu reprezintă doar jubileul unei instituții de învățământ, ci jubileul unei idei, al curajului și al responsabilității față de viitor. Уважаемый президент, госпожа Майя Санду, уважаемый генеральный секретарь Министерства образования, уважаемые послы аккредитованной Республики Молдова, председатель Ромачека, послы, примары городов и сел Гагаузии, дорогие друзья, сегодня для нас очень важный, по-особому важный исторический день. Мы собрались здесь вместе, чтобы отпраздновать 35-летие со дня рождения Комратского госуниверситета. Учреждение, которое стало неотъемлемой частью духовной, культурной и образовательной жизни Гагаузии и всего юга Республики Молдова. 35-летие Комратского госуниверситета, учебного заведения, это не просто юбилей учебного заведения. Я бы подчеркнул, это юбилей идеи, смелости и ответственности перед будущим. Кто мог подумать, что 35 лет назад в Комрате может быть открыт университет и успешно функционирует на протяжении всей его деятельности? Ведь для этого необходимо не только собственное здание, учебные программы, материально-техническое оснащение, но и, конечно же, учебные планы, финансовые ресурсы и решения правительства Республики Молдова. Поэтому создание Гагаузского университета в начале 90-х годов было историческим вызовом. Это было время перемен, поиска идентичности и непростых решений и больших надежд. Именно тогда стало ясно, без собственного университета невозможно устойчивое развитие региона, а впоследствии Гагаузии. Невозможно формирование интеллектуальной и профессиональной элиты. Невозможно сохранить родной язык, культуру и одновременно открыть дорогу в современный мир. Идейными вдохновителями и инициаторами рождения тогда Гагаузского университета были общественные деятели, гагаузские интеллектуалы, ученые и многие другие. Всех я не смогу сегодня перечислить, но некоторых я хотел бы отметить. Добров Леонид Федорович, Таушужи Константин Петрович, Булгар Степан Степанович, Каракаш Илья Иванович, Калчу Георгий Иванович, Крестьев Иван Петрович, Фазлы Петр Иванович, Крупрога Степан Степанович, Матвеевич Марья Васильевна, Янева Федор Петрович и многие-многие другие.
он был переименован в Камбратский госуниверситет. Особая признательность и благодарность за поддержку в придании статуса государственного университета хочу сегодня адресовать первому президенту Республики Молдова Мирчу Ивановичу Снегуру и почетному доктору honoris causa Камбратского госуниверситета. Рождение Камбратского государственного университета стало результатом титанических усилий общественных деятелей, педагогов, кагузских интеллектуалов, ученых и простых жителей, которые верили, что образование это не роскошь, а фундамент автономии, ее сила и будущее. И вклад их невозможно переоценить. Это были люди, которые закладывали университет не ради статуса, а ради поколений, которые придут после них. Я назову лишь некоторых из них. Ректора, проректора и сотрудники, которые работали. Капузу Георгий Николаевич, Танасов Денис Николаевич, Орлов Сергей Александрович, Варбан Степан Афанасьевич, Анатолий Александр Захарович, Гайдажи Гаврил Аркадьевич, Покровская Людмила Александровна, Пармаклей Дмитрий Михайлович, Туфар Николай Харнатович и многие-многие другие. Особые слова благодарности сегодня мы имеем право адресовать и молдавским профессорам, ученым, специалистам, которые в первые годы становления университета протянули руки помощи, участвовали в открытии новых специальностей, формировании учебных программ и научных докторальных школ. Сегодня было бы уместно назвать хоть некоторых из них. Белоснежник Григорий Леонович, Кустрякова Степанида Федоровна, Сумакин Андрей Иванович, Еремей Николай Георгиевич, Варбан Валентина Ефимовна, Малышев Валентин Михайлович, Лебедев Валерий Иванович, Кютейкин Юрий Иванович, Гузун Владимир Ульянович, Польгин Николай Михайлович, Мораров Виктор Иванович, Троц Галина Дмитриевна и многие-многие другие. Их профессионализм, их открытость стали примером того, как образование объединяет, а не разделяет. И за эти десятилетия наш родной университет прошел путь становления, роста и укрепления, превратившись в центр знаний, научного поиска, формирования профессиональной элиты автономии. Здесь воспитывались поколения молодых людей, которые родились и выросли на этой земле, впитали ее традиции и сегодня своим трудом служат развитию родного края. Миссия университетского образования для нас всегда была и остается высокой и ответственной. Камбратский госуниверситет – это не только стены, оборудование и техника. И не просто место только для получения диплома. Это пространство формирования личности, гражданской зрелости, уважения к нашему культурному многообразию. Мы осознаем особую роль высшего образования в автономии. Создавать возможности для молодежи оставаться дома. Реализовывать себя профессионально. Строить будущее здесь, на родной земле. Внося вклад в социальное, экономическое и культурное развитие автономии и Молдовы в целом. Сохранение многоязычия, межкультурного диалога и академической свободы – это фундамент нашей образовательной философии. Важный вклад в укрепление мира, который нам всегда не хватает всем, гармонии и взаимопонимания в обществе. Сегодня Камбратский госуниверситет уверенно смотрит в будущее. Мы гордимся тем, что в наших стенах активно функционируют международные центры, научно-исследовательские лаборатории, успешно реализуются проекты в области педагогики, экономики, права, цифровых технологий, гуманитарных и социальных наук. Мы открываем новые специальности, отвечающие потребностям рынка труда и стратегическим приоритетам региона. Реализуем новую стратегию интернационализации, ориентированную на повышение качества образования, привлечение иностранных студентов и интеграцию в европейское академическое пространство. Университет последовательно расширяет горизонты сотрудничества, развиваем партнерство университетами Европейского Союза, Соединенными Штатами Америки, Турции, Китая, Азербайджана и многими другими странами. Участвуем активно в академических обменах, совместных научных исследованиях, образовательных программах и международных грантах. Эти связи открывают нашим студентам и преподавателям путь современным знаниям, инновациям и мировым академическим стандартам. Благодаря поддержке правительства, Министерства образования и исследований Республики Молдова
значительные усилия были направлены на укрепление материально-технической базы университета. Это капитальный ремонт университетского общежития, спортивного комплекса, модернизируются учебные корпуса и лаборатории, обновляется оборудование и создаются цифровые образовательные пространства. Особая гордость Камрадского госуниверситета – это наши выпускники, которые сидят сегодня с нами в этом зале. За эти годы были выпущены более 20 тысяч выпускников, которые успешно работают в органах публичного управления, в образовательных учреждениях, в бизнесе, культуре, науке и общественном секторе. Именно выпускники формируют будущую интеллектуальную и персональную элиту автономии, становясь лидерами перемен, примерами профессионализма, ответственности и преданности родному краю. Уважаемые дамы и господа, дорогие друзья, юбилей – это не только повод оглянуться с благодарностью назад, но и момент с уверенностью взглянуть вперед, в будущее. Перед нами стоят новые амбициозные задачи. Укрепление академического качества, развитие научных исследований, расширение международного присутствия, служение обществу и молодому поколению. От имени коллектива университета, от имени студенчества отдельные слова благодарности и признательности за поддержку хочу адресовать лично присутствующему на нашем торжественном мероприятии президенту Республики Молдова госпоже Майе Санду. Благодарю правительство и Министерство образования и исследований Республики Молдова, дипломатические миссии, аккредитованные в Республике Молдова, Народное собрание исполнительного комитета Грузии, академическое сообщество и всех друзей университета за поддержку и активное сотрудничество. От имени ректора и председателя Сената университета позвольте выразить искреннюю признательность всем, кто стоял у истоков создания университета, кто в разные годы вносил вклад в его становление и дальнейшее укрепление и развитие. Спасибо всем и низкий поклон вам. Желаю Камрадскому госуниверситету дальнейшего процветания, научных достижений, талантливых студентов, успешных выпускников. Да здравствует Камрадский госуниверситет, с юбилеем поздравляю и храни нас Бог. Günlerimden mutlarım hepsinizi kim fikrini, niyetini, sağlığını koydu bu Komrat devletimizde. Çocuk bizim yanımızda. Ondan geçindi ama ne kadar biz yaşayacağız, ne kadar çalışacağız, onların karşı kalktığımızda onlar yaşadı bizimle. Komrat devletimizde 35 yıl dönümünü büyük kutlayalım. Sevgiye sizlere adama sağlık, anlaşmak, birlik, dostlukta yaşadığım her bir problemi çözeceğiz beraber. Sağlık alayasın, yılınız gün kutlu olsun. Sağ olun. Saygılı dostlar, biz seviniriz bizim saygılı misafirlerimize, Angılar Büyük Bulunarlar Büyük bizimle beraber bu güzel yurtta Ankara Komrat Devlet Üniversitesi'nin 35. yıl dönümünde. Avem onoarea de a oferi cuvântul distinșilor oaspeți ai universității noastre. Cu deosebit respect și considerație o invităm în scenă pe onorată oaspete a festivității noastre, președinta Republicii Moldova, doamna Maia Sandu. Stimate domnule rector, stimați profesori, dragi studenți, onorați oaspeți, felicitări tuturor celor care au contribuit la crearea și dezvoltarea Университетской de stat din Moldova. Я рада быть сегодня здесь, на этом празднике, который отмечает вся гагаузская община. Камрадский государственный университет – это один из столпов, на которых держится автономия. Камрадский университет постоянно развивался, совершенствовался на протяжении лет, модернизировался, давал нашей стране целые поколения выпускников, которыми Республика Молдова гордится. За этими результатами стоят люди.
Это и преподаватели, которые год за годом передают знания и поддерживают связь между поколениями. Это и студенты, которые получают образование, дают жизнь университету, а потом идут вперед, занимаясь тем, чему они здесь научились. Праздничные события – это еще и повод для размышлений. Вы знаете, бывают такие моменты, когда мы можем взглянуть на то, что мы уже сделали, и подумать о том, что мы хотим оставить после себя. И порой нам нужно говорить и думать не только о достижениях, но и о нашей ответственности. Если заглянуть в будущее, то я считаю, что одним из главных приоритетов университета и всей автономии должно стать сохранение русского языка и культуры. Мы не можем игнорировать сегодняшнюю реальность. Русский язык находится под угрозой исчезновения. А когда народ теряет свой язык, то он утрачивает свой исторический ориентир, свое единство и саму преемственность поколений. Если язык не говорит, если язык не живет, то начинает молчать весь этнос. И в конце концов происходит его исчезновение. Конечно, вполне естественно и законно ожидать поддержки в этом направлении от центральных властей. И эта открытость существует и будет существовать. Но язык живет не с помощью административных решений, даже самых нужных и полезных. Язык – это те, кто им пользуется. Это те люди, которые на нем говорят каждый день и в повседневной жизни, на улице, в магазине, в семье, в кругу друзей, в церкви или в университете. И очень важно, что именно здесь, в университете, готовят учителей гагаузского языка. Они будут преподавать в школах, они будут учить детей. И не только лексике, орфографии и грамматике. Они будут передавать чувство принадлежности к сообществу. Поэтому прежде всего здесь необходимо приложить максимум усилий для укрепления роли языка. Должны быть более эффективные программы, хорошо подготовленный персонал, учебники, масштабные академические и культурные мероприятия. Таким образом, университет сможет с большей решимостью взять на себя роль проводника возрождения гагаузского языка. Дамы и господа, очень долго в автономии говорили преимущественно на том языке, который не находится под угрозой исчезновения. И в то же время ваш родной язык звучал все реже и реже. Но ваши предки обрели эту землю в надежде сохранить свою самобытность для того, чтобы жить своими традициями и передавать их своим детям. Потому что они понимали, что только через свой родной язык народ может рассказать свою историю. Только на родном языке и через него хранится наследие минувших поколений, сохраняются все радости и горести народа, его вера и надежда на то, что было создано, будет продолжать жить. Это наследие должно бережно сохраняться не только в университетах. Его должны хранить честные и ответственные люди в местных органах власти, которые хорошо понимают суть гагаузской автономии и ее истинное предназначение. Дамы и господа, Гагаузия – важный регион нашей страны. Развитие Гагаузии невозможно в изоляции. Так же, как и развитие Молдовы невозможно без сильных регионов. Когда молодые люди из Гагаузии чувствуют себя нужными и востребованными во всей нашей стране, тогда выигрывает и автономия, и государство в целом. Однако для полной реализации потенциала необходимо знание румынского языка. Оно нужно как и для полноценного участия в жизни общества, так и для профессионального развития.
на общие цели. Мы хотим жить в мире, и благосостояние здесь у нас дома. Но мы живем в очень сложное и непредсказуемое время, когда одно лишь продвижение демократических ценностей становится уже недостаточно. Они требуют постоянной борьбы, усилий для их защиты. Наше будущее зависит от того, как мы сумеем построить его вместе. В скором времени жители Гагаузии будут выбирать своих представителей в Народное собрание. Эти люди должны принести долгожданные изменения, которых заслуживают избиратели Гагаузии. Это развитие, благосостояние, мир и диалог. Они должны превратить Гагаузию в сильное, современное и открытое сообщество, такое, о котором мечтали и за которое боролись выдающиеся личности гагаузского народа, такие как Михаил Чатыр, просветитель и инициатор книгоиздания на гагаузском языке, заложивший основы национального самосознания, и Николай Арабаджи, поэт и просветитель, один из первых представителей гагаузской интеллигенции, который посвятил свою жизнь культуре и духовному развитию народа. Будущее не возникает само по себе. Оно строится через диалог, через сотрудничество и доверие. И оно строится честным путем. И университеты – это места, где этому учатся каждый день. Желаю Камрадскому университету дальнейшего развития, преподавателям поддержки и уважения, студентам успехов. Желаю вам смелости смотреть шире и глубже, глядеть вперед в будущее. Пусть все, что создается здесь, будет вкладом в развитие Гагаузии и всей Республики Молдова. Желаю вам успехов и Гагаuz Халкина Тава, Чок, Смет, Эгадис Низ. Cuvântul este oferit doamnei Adriana Cazacu-Țigaie, secretar de stat al Ministerului Educației și Cercetării Republicii Moldova. Stimată doamnă președinte Maia Sandu, doamnelor și domnilor ambasadori, stimate domnule rector, dragi colegi, stimați profesori, dragi studenți, mă bucur să fiu astăzi alături de dumneavoastră și să împărtășim această bucurie a aniversării a 35 de ani de la fondarea Universității de Stat în Comrat. Cu această ocazie îmi exprim recunoștința față de toți cei care au depus eforturi semnificative pe perioada 3 decenii și jumătate la consolidarea învățământului superior în țara noastră, la pregătirea specialiștilor de înaltă calificare în diverse domenii importante pentru dezvoltarea economică a țării, pentru regiunea de sud în special. Cea mai mare realizare a unui institut de învățământ superior sunt absolvenții ei. Iar Universitatea de Stat din Comrat, din 1991 și până în prezent, a pregătit peste 20.000 de absolvenți. Unii dintre ei se află astăzi în această sală și sunt convinsă că printre cei prezenți sunt și studenți care în viitorul apropiat vor contribui la prestigiul universității și a țării noastre. Îmbucurător este și faptul că numărul studenților Universității de Stat din Comrat este în creștere. În prezent, aici își desfășoară studiile 1667 de studenți la licență și masterat, cu 92 de studenți mai mult decât în anul de studii 2024-2025. Credem că acest lucru a fost posibil grație efortului, grație activismului Universității de Stat din Comrat și în cadrul campaniei noastre Învață în Moldova. Apropo, aici la Comrat, tocmai în această sală, anul trecut s-a desfășurat unul din cele 10 târguri educaționale
în care universitățile noastre și-au prezentat oferta educațională. Procesul didactic în cadrul universității este asigurat de peste 135 de cadre didactice calificate, dintre care aproximativ 81% dețin titlul de doctor și doctor abilitar. Universitatea a reușit să atragă profesori specialiști din alte țări. Astfel, în cadrul cooperării internaționale cu universități și centre de cercetare din străinătate, în cadrul Universității de Stat din Comrat, activează profesori din Turcia, România, Bulgaria, Grecia și Statele Unite ale Americii. În același timp, este în creștere și ponderea absolvenților Universității de Stat din Comrat, care au susținut cu succes teze de doctorat și au obținut titluri științifice și didactice, respectiv ulterior angajându-se în cadrul universității. De menționat este și cooperarea internațională a Universității de Stat din Comrat. Instituția s-a afirmat drept lider regional în implementarea programului Erasmus+, care oferă oportunități extinse de mobilitate academică pentru studenți și cadre didactice. În ultimii ani, geografia parteneriatelor Universității de Stat din Comrat s-a extins, incluzând universități din Turcia, Bulgaria și alte țări. Recent, în luna decembrie, în cadrul proiectului Erasmus, la Universitate a fost inaugurat hub-ul turistic, fapt ce demonstrează integrarea reușită a instituției în proiecte educaționale și inovative internaționale. Menționând de asemenea că aceste proiecte vin să consolideze componenta lingvistică a universității. În ultimii ani, în cadrul Universității de Stat din Comrat, au fost deschise mai multe centre lingvistice, centre culturale, cum ar fi Centrul de Limbă și Cultură turcă, bulgară, greacă, care contribuie semnificativ la diversificarea ofertei educaționale și la promovarea multilingvismului. Este îmbucurător faptul că la începutul anului 2025, în cadrul Universității de Stat din Comrat, a fost preluată activitatea lectoratului de limbă română, ceea ce reflectă interesul crescut al comunității locale pentru studierea limbii române și pentru consolidarea competențelor lingvistice în limba oficială a statului nostru. O aniversare constituie un moment de bilanț, dar și de perspectivă. Prin urmare, este momentul să determinăm obiectivele de dezvoltare care nu au fost realizate până acum și să asigurăm continuitatea în promovarea reformelor în sistemul nostru educațional. Având o viziune obiectivă, complexă, să ne asumăm responsabilitatea pentru generațiile ce vin. Astfel, dragi colegi, stimați profesori, vă îndemn să ne conjugăm eforturile pentru a crea tinerilor noștri condiții optime de studii în țară, asigurându-le o șansă reală de a-și vedea viitorul împlinit acasă. Doamnelor și domnilor, vă doresc tuturor multă sănătate, succese profesionale, pace, bunăstare și prosperitate. Felicitări tuturor celor care se mândresc să facă parte din această comunitate academică. La mulți ani, Universității de Stat din Comrat. Viva Academia, viva profesores, semper sind in Florias. Și mi-am mai devenit o misiune onorabilă pentru mine să înmânez 3 diplome de onoare care au fost acordate prin Ordinul Ministrului Educației și Cercetării, domnul Dan Cărciun. Diploma de onoare se acordă doamnei Tatiana Racurcina, doctor în pedagogie, profesor universitar, Universitatea de Stat din Comrat, în semn de cunoștință și apreciere activității prodigioase în domeniul educației, pentru dedicare, devotament și perseverență în pregătirea specialiștilor de înaltă calificare, precum și cu prilejul aniversării a 35 de ani de la fondarea Universității.
государственной теклифетler Комрат муниципалитетінің примары Сергей Анастасов. Stimate domnule președinte, doamna Alexandru, saygılar directorumuz, Sergei Zaharie, dear excellency, ambassadors, consuls, rectors, aici, diferite țări, avem vascuții. Eu, voi ser în Palat de Administrațiune, utuzbiștiu, Cage Universitet, bizimчin bu yıl sadece üretme, ürünler burada. Onlar için bu bizde ekonomik tarafından da onun için bize pırt kripticinali Komrat'ın başkenti olsun daha güzel, daha geniş. Hani gelsin bize çok studentlar. Bugün size isterim aldığım silah yüksekokulda hem de tamam studentlar olsun. Profesörler sizde çok iyi yüksekokulda bulunur. Yurt dışının yardımından her bir devletten bize göre her zaman yardımcı sadece bir bina yapma başka bir şey ama okul tarafından. Я оставил перечетку зима 36 дней, то есть МУЛ, Крепкого университета, Дестатной Грузия, Республика Молдова. Я округ, вен нашей Грузии, что университете, вен студент, профессор, Валентин Ренураш. Pentru noi tot e important. Și avem specialiști și în primărie și în bază de domeniul de oameni de afaceri și multe posibilități. Eu sunt de acord că avem nevoie să învățăm și limba engleză, în primul rând, aici, și limba de stat, limba română. Avem în Republica Moldova multe domenii. Vrem să vedem și copiii noștri la funcție mai înaltă. Poate stilă președinție, stilă parlament, undeva așa. Mă bucur că avem așa posibilități în universitate. Mulțumim și domnul director de relați, a fost organizat foarte multe și evenimente. Avem acum studenți care au învățat și au dat examen. Mulțumim mult, mulțumim Republica Turcia, care a dat totdeauna. Mulțumim pe toți ambasadori. Pe toți avem foarte, foarte bune экономическая составляющая нашего города. Ну и, конечно же, молодые люди в нашем городе не менее важно. Развиваем город, чтобы он расширялся. Надеемся на новые возможности. Надеемся, что наши дети будут оставаться на месте. Для этого мы должны работать, а не говорить. Не только образование, это и рабочие места, это и инфраструктура. Грязи у нас никто уже не хочет жить, поэтому мы местные органы власти. Страна, слава Богу, очень много дорог построено национальных, 750 километров за 4 года. Если за все время было всего 200 километров. По национальным дорогам мы также ездим и добираемся с населенных пунктов в любой населенный пункт. Это гены экономики Республики Молдова. Всех с праздником и мира, добра и благополучия. Дорогие друзья, также в нашем зале присутствует директор Национального института сельского хозяйства Республики Молдова госпожа Виктория Adajuk. Saygılı dostlar, bugün bizimle online olarak olurlar Türkiye Üniversitelerinin rektörleri her zaman destek olurlar Komrat Devlet Üniversitesi'ne. Profesör Doktor Özlenen Özkan, Akdeniz Üniversitesi Rektörü. Profesör Doktor Mehmet Naci Bostancı, Ankara Hacı Bayramı Veli Üniversitesi Rektörü. Profesör Doktor Cem Zorlu, Necmettin Erbakan Üniversitesi Rektörü. Profesör Doktor Alpay Arbaş, Aksaray Üniversitesi Rektörü. Profesör Doktor Kamil Çolak, Eskişehir Osmanlı Üniversitesi Rektörü. Profesör Doktor Feridun Yılmaz, Bursa Uludağ Üniversitesi Rektörü. Profesör Doktor Hasan Uslu, MHP Ömer
Halis Zeynel Üniversitesi Rektörü, Profesör Doktor Mehmet Saltan, Süleyman Demirel Üniversitesi Rektörü, Profesör Doktor Yılmaz Çatal, İsparta Uygulamalı Bilimler Üniversitesi Rektörü, Profesör Doktor Naci Çağlar, Bursa Teknik Üniversitesi Rektörü, Profesör Doktor Fatih Kırşık, Karabük Üniversitesi Rektörü, Profesör Doktor Yücel Oğurlu, Balıkesir Üniversitesi Rektörü, Profesör Doktor Veysel Yeren, Hatay Mustafa Kemal Üniversitesi Rektörü. Дорогие друзья, 35 лет – это прежде всего люди. Те, кто создавал университет, развивал его и передавал знания поколениям. На сцену приглашается ректор Камарадского государственного университета Сергей Захария, доктор конференциара «Универсал», для награждения благодарственными бланкетами ведущих партнеров Камарадского государственного университета. At now, Comrade State University, I would like to express our gratitude to key partners and invite you, honor friends, to the stage. His Excellency Mr. Tomasz Kobzej, Ambassador of the Republic of Poland to Republic of Moldova. Your Excellency, Madam President, Your Magnificence, Excellencies, colleagues, professors, students, colleagues, it's always good to be in the Gausia, it's always good to be at the university. I admire local climate, I admire the academic freedom of thoughts here, I admire the hospitality of Gausian people, the sense of humor, and as I don't want to prolong in English, let me quote what we were singing. Vivat Academia, vivat professores, vivat et Respublica et fideliam regit. So salute. Her Excellency Mrs. Maya Dobreva, Ambassador of the Republic of Bulgaria to Republic of Moldova. His Excellency Mr. Nicholas Krikos, Ambassador of the Hellenic Republic to Republic of Moldova. Madam President, dear colleagues, dear video, you know that I'm a newcomer, in a sense, in that beautiful country, the Republic of Moldova, but instead of this, I try my best to get the acquaintance of people. And one of the reasons that we are here is that they admire, because always when we have a university, it is not only the history back, but it's also the person that embodies it. And I think that you have a strong personality here that gives us also the pleasure and the honor to cooperate. Thank you very much. His Excellency Mr. Fredericus Stein, Ambassador of the Kingdom of the Netherlands to Republic of Moldova.
Excellencies, here's the gays, professors, students. Let me first of all congratulate all of you, and then especially say a few words to the students in the hall. We all stand on the shoulders of others, those that came before us. And the university is the place to hand it over, to work it, but then also to bring it further. And as Moldova is progressing also towards the European Union, I really wish you very good studies, very strong shoulders. Bring yourselves and your country forward. Thank you. Komrattaki Türkiye Cumhuriyeti Başkonsolu Sayın Eda Güçsane'ye davet ediyoruz. Madam President, Your Excellencies, it's an honor to be part of this celebration today, and our country is also has an honor to be part of this effort that the university put in to revive the language of Belarusian and honor the culture of Gogol speaking. So I thank you all for being here and sharing this moment with us. Thank you so much. Sıraya teklif edilen Komrat Devlet Üniversitesi Gimnası'nın avtoru, saygılı Belarus yazıcısı, beylikçi, akademik Todor Zanet. Saygılı Moldova Prezidenti Maya Sandu, saygılı hepsi misafirler, ekserine mani düğün geçtik o güne, rahat, mutluyuz ki beraber, mutluyuz bizim üniversitetin yıl dönümünü, ama yine de biz unutmayız, nice kurduk onu, nice temelini aldık, nice Raykom Parti'nin binasının önünde mitingler yapardık, Almanya Güneyliğini. Hepsine sağ olun, Allah versin hepsine uzun ömür. Allah versin Komrat Devlet Üniversitesi'nin bayrağı yukarıda olsun. Hem Gagauzya hem Moldova Respublikamıza hizmet etsin. Biz de sevinelim. Sağ olun. Благодарственный бланкетка награждается заслуженный коллектив Республики Молдова, Гагаузский ансамбль песни и танца «Дюз Ава». На сцену приглашается художественный руководитель и главный дирижер, маэстро arte Республики Молдова Татьяна Щеголева. Для приветственного слова на сцену приглашается депутат Одесской областной рады 6-7 созыва, выпускник первого потока Кабранского государственного университета, кавалер ордена заслуги перед Украиной 2-3 степени. Bună ziua, dragi prieteni! Zaman hayır olsun, pahalı dostlar! Доброго дня, шановні друзі! Стимате domnul președinte, stimate domnul rector, dragi prieteni! Este o deosebită
onoare și plăcere să fiu astăzi aici, alături de voi. Pahalı dostlar, büyünce bu seminerim hani bu yıl sizinle beraber kutlarım bugünü. Bütün Ukrayna Gagavuzlar'da da size hepinize büyük selam söylemek isterim. Çünkü Komrat Devlet Üniversitesi o zor 90'lı yıllarda büyük bir yardım oldu hem Ukrayna Gagavuzlar'a. Hem ilk Ukrayna köylerinde Gagavuz öğretimleri burada öğrendi. Şimdi de onlar bütün Ukrayna Gagavuzlara hem Ukrayna'ya hizmet ediyor. Ben isteğim büyük sağ ol söyleme benim öğretmenlere Stepan Stepanovic Bulgar'a, Konstantin Petrovich Tavşancı, Todor Zaneta, Stepan var bana, kim beni de öğretti, hem çoğunu da benim ilk patoktan öğretti. Size de çok sağ olun. Хотів сьогодні особисто подякувати пані президенту Молдови за підтримку України. Ваша підтримка дуже важлива в ці ваші важкі часи. Хотів подякувати пану ректору за те, що сьогодні навчається 50 громадян, більше ніж 50 громадян України в Комрадському державному університеті. Хотів подякувати пану ректору Ізмаїльського державного університету, пану Ярослав Кичук, який сьогодні в цій залі, тому що сьогоднішня Європа – Європа регіонів. Майбутнє України і Молдови – це в Європі. Ламуца, Молдова, Яша Гагаузія і слава Україні! Сергей Константинович. Секундочку. Для получения благодарственной плакетки на сцену приглашается госсекретарь Адриана Казакова. Салмасов Сергей Константинович. Дорогие друзья, ваши аплодисменты нашим награжденным. Для приветственного слова на сцену приглашается маэстро Константин Москович. Доктор Ганолис Хорватского государственного университета. Bună ziua, doamnă președinte, domnul ambasador, domnul secretar de stat, domnul primar al Comratului și toți care se află în sala aceasta. Este o cinste și o onoare să port distinția doctor honoris causa a Universității de Stat. Vreau să vă felicit că, într-adevăr, o republică prosperă ca Republica Moldova este așa o universitate și aveți posibilitatea să învățați limba voastră și limba de stat. Vă doresc mult noroc, sănătate, prosperitate și ciosau. Ciosau.
председателя университета, Совета университета. În acest moment festiv, Universitatea Democrat celebrează 35 ani de la formare, vă adresăm sincere felicitări în numele Consiliului Rectorilor din Republica Moldova. Cu acest proiect avem onoarea deosebită plăcere de a vă exprima înalta noastră considerație pentru performanțele obținute în modo personal, științific și social. Universitatea de stat din Moldova, a pus acestor 35 de ani, s-a dezvoltat dinamic și a reușit să vină tradițiile cu cerințele sistemului de învățământ predatoral, de pentru centru de excelență, studierea științelor economice, educației, dreptul afacerilor și administrației științelor agriculturii și instituțiilor organizate. În cei 35 de ani de activitate prodigioasă, Universitatea a registrat rezultate remarcabile în formarea și instruirea continuă a specialiștilor academici și a practicilor științifice, conform nevoilor la evoluția și întregii țări. La această etapă importantă pentru instituția noastră, primim cu multe aprecieri pentru succesul și meritele de dezvoltarea învățământului superior din Republica Moldova, pentru performanțele înregistrate și contribuția la pregătirea specialiștilor care reprezintă pilonul principal al progresului da, Universitatea Froților Bolstului, implementarea educației duale și înființarea campului IT sunt doar câteva exemple care confirmă faptul că Universitatea de stat din Moldova este un centru educațional, științific și cultural al regiunii. Apreciem în mod deosebit eforturile Universității din Moldova de a se raporta la standarde europene a învățământului superior, de a promova multiculturalismul și valorile academice moderne. Rolul instituției prin asta dezvoltarea regională, în consolidarea dialogului interetnic și formarea capitală regională, calitate este un de stat. Adresăm felicitări tuturor profesional și personal de sport și studenților Universității Democrate pentru opțiunea reușită de a activa de învăța într-o instituție care a devenit un spațiu comun cu schimburi de opinii, experiență, colaborare reciprocă. Vă asigurăm de deschiderea și susținerea noastră, stimate domnule director, și reiterăm angajamentul nostru pentru o colaborare sustenabilă și durabilă. La mulți ani fericitori! Și sigur că poți vorbi de ocazie de o relație deosebită care are Universitatea de stat din Moldova cu Universitatea din Murat. Дорогие сотрудники Кавказского госуниверситета, дорогие студенты, с праздником! От имени и Молдавского госуниверситета диплом в знак нашей признательности и долгой дружбы. Permitem în scenă rectorul Universității Dunărea de Jos, municipiul Galați, domnul Marian Barbo.
Bună ziua! Numele comunității academice de la Universitatea Dunărea de Jos din Galați doresc să transmit urare de la mulți ani colegilor din Comrat. Acum 2 ani, împreună cu domnul primar și domnul rector, am început o colaborare care cred eu că va fi de viitor fructuoasă. Ne dorim să dezvoltăm proiecte comune împreună cu Universitatea din Comrat. Ne dorim, așa cum spunea doamna ministru secretar de stat, să contribuim la dezvoltarea învățământului superior aici, în Moldova, prin facultatea noastră transfrontalieră. Credem că putem contribui semnificativ și mai ales ne dorim ca să contribuim la dezvoltarea învățământului în limba de stat a Republicii Moldova, în limba română. Viva Crețca Florea! Din partea comunității academice, domnule rector, felicitări pentru tot ce faceți și mult succes mai departe. Выражаем огромную благодарность всем нашим выступающим. Впереди у нас небольшая пауза перед тем, как начнется наша концертная программа, посвященная 35-летию со дня образования Комрадского государственного университета. Еще раз поздравляем наш родной университет с днем рождения, с 35-летием.